Hello TUNI KUKI News Bezose na bon chaven lem na hivin TUNI nisim nga August 2025 tunin zong gam sung thil so ho hil chet na hin bol kit no hitin India in zong US don but na anaboli ti ho zong mo hi in India in US adon but na hi ET don but na pi ham ahi lo le US lunggel I tabang hiza hichiwa chu India in ipi proof aneya don but na api the ham ti ho jong hi in sei che no hitin mi ki got dan le ku ki cha te ki got dan I tabang ham ti hi hin veki no hitin hichi ho hi lunggel inei thei na diu le I het do thei na diwa hong ki sei ji a hi in mi khen khat chun news ngaya ingai wa ingai chai le ki chai jing da na hi ibol ji tiang ole hin thil e ho sunga khan to lo na tampi om do ji in hi je a chu tu a jong hi KJU win pan kila a aninga hi research ki bola agama hi I to bang ku ki cha ten to sit a hin to theu ham a hi lo wa hi le email ma I chen hom pi ho hin I to banga ki got na anei wa to gon I to bang anei wam ti ho jong hi ki hol chil jing a hi ti pa hi I het thein di wa in sei deu hin tin mi pi hinga hong ki sei hi 100% la 70% ta bang hi ki sei do ji cho e hola a hi a boy na hi adang a hi poin I topic ngwa I lut masang we neu cha kaga sei nom pen cha hi le I leader ho hi lung thieng wa hi mi tampin a lung thieng po ve a hi lo le mi pi ko ma thu ip anei ve thu sei do nom lo tampi anei ve ti a jong hi I sei ji wen a hin la ke lunggel khat na wang hi ilam kai ho hi lung tho nei lo na lung tho nei lo a hi ve ka ti no me na hi a ji chu ga veleu chun thu a hin sei wa meeting khat a hin nei wa he chewa hi mi pi het dinga thu a hin sei tiang ole thleng bat na an sei do jiu cho hi chu hu hin bol da le wang chu mi pi kilung kim zo ding a hi na I ga het thiam na diwa chu meeting anei tiang ole khon ipian sei wam tile press release a hin bol tiang ole tu ni meeting a chu hi chi a ki sei khomin hi che ho chu kinop to na a ki nei a hin la thu phabe pi hi sei do lo thei sei do thei lo tampi a umin hi che ho wang chu ki het do ki sei do nai lo ding hi ti chan ge a khwa sei do jiu cho ti chu sei do lo ding ki ti chu sei lo jing ding hi za a hi wanga lung thien ji wa chu sei do lo ding phabe pi a umme ti a hin sei do ji tiang ole ngai chi mi pi het the a hi poi ti khat na khwa hin sei ji tiang ole mi pin het thei lo pa chu ki henom ji a hi lo le het thei dinga ki sei pa chu ki don kit ta lo wa het thei lo pa chu ipi thu ham ti pa zo hi ilung in a gul jiven na ti chu hi chi zo cho focus in a ball kit jiven a hi le thu hi a phading lai zong a selanga hong po do khaji in hi za chu mi pi hon het thim naw kaga thum kitnin lam kai ho thalenga tua hi lam kai ho hin I to bang to gon a hin nei ham ti ho zong hi mi pi het thei tieng hi tam zo pi ke achang le doctor pu ke no langa spokesperson pa hu ka pa cha ji chu ka ti na chu ama khon thleng pat na a hin sei do ji hu e ho tu ni chan ge ki to thei lo ji wa nil kal na ding min khuzat pi en sei do nunga nil kal na ding eka hol te ji pa wang khu phamo ka sain hi chi sanga chu a hin sei do na la a khu a di e hi chi pa chu to sot no hi te ti pa zo hi lunggel zo lew hen inam pi hi khang to ding hi ti zo chu ka ga sei do no min tu hin India in US adon but na chung chang ga velew hen hi chwai ga velew hen India hit back ti hi cho India hit back against Trump tariff na Trump in amasa chu tariff a hin bol chu ti chu tax a hin bol khuma hi chwa hi 25% lang a hin bol khum chu India chu tariff a hin bol khuma hi chwa hi gi na bol chu ti chu US lunggel chu a thieng ta a sei dinga chu ama ho hin
India te hin ka thu ngai hen lang US se a chon hen lang ke ho sei lo ho hi bol da le ti a hin la India chu country cho independent country cho hi je a chu India in jong USA jo se chu partner khat a hi lawai le ama hi ke ho relation hoi a hi intia abona zui thei kit lo cho a dinga pha a dinga I chan ge ya a hin to kha thei ham a hi lo le I chan ge ya hi chiwa ki sei hi ke ho a dinga phat na hi dem sit na hi dem ti pa chu a gel ngai cho country khat a hi na dung zui a chu hi je a chu tu chunga jong hi India in don but na abol hi in chule question jong aboli ti hi chu US le European Union ho hi India in question jong abol kit hi chu hi chi Russia to trade ball na chung changa hi aji chu Trump hin India hi nasata atu chunga tariff 25% a hin bol khum na ipg am tele Russia gamma India in thau a cho je a chu ama ho hin Russia gam chu dal hau hen lang ke ho gama thau man tam ta cho hen lang sum tam pi ki mule ti hi chu hi ja chu India in tu chunga hi don butna anani ti ai a don butna wa iga he thei di wa poi neu cha bo in sei di we na hlang pi awang chu a bona hong ki sei zo pon tin hi zong le neu khat iga he thei di wa in sei di a poi mo ho bo in sei di wa hi chiwa European Union hon 2024 Russia to trade a ball na wa hi thil ho thau hi ta hi lo le ai hi ta ipi hi zong le hi ta ala lut momong hi Russia gam sunga ala lut hi 67.5 billion langa hi Russia gama thil achovi ti hi chu a hi le 2023 a chu izat ham tile 17.2 billion lang hi European country hon acho do Russia gama suma se lut no 17.2 billion 2023 a hi le hi chi gal hi Russia le Ukraine ki boy ne hi iti kuma hong ki panham 22 chu na 2022 a ki pan ta chu ai le 2022 la ya chu a record no hi event na hi le chun hlom cha khat chu a hi le 2023 a chu hong tam deu ki na 2024 a hi 67 billion 100 hong ling ki go ta chu hi je a chu hi chi hi event na hi le India in Russia gam sunga thil zo se thau keu helowa ipi hi zong le thil ki cho ho zo si to hin ito to la hi zong le European Union hon na cho do za no Russia gam sunga sum na se lut sang wa hi a hlom jon na lai a hi le ipi bola European Union ho chu hi ta chu tariff bol khum lowa ke ho zo ni bol khum ham hi chi hi thei ponte hi chi unfair tilen dandi lo ta Indian target na kitong a hi bovin hi je a chu ke ho hi ta ni bol khumu hi ke hon kapom thei pove ke ho India hi ga velo chon hi che wa jong hi a sei chu ke ho hi sovereign right kanewe ke hon na sovereign right kanewe ke ho hi independent country khat ka hi win hi je a chu ka gam kana ma ding ka ki vet diu nation interest na national interest ka vet diu energy security ka ki vet diu ke hon affordable price ho ka ki vet no ngai ka gamin aphat chom pi ding ka gamin acho azo ding a hi lawai la ka mi pi deisa dung juya chu government in na ka to ngai ti a hi US don but na anei cho aban le European country bo na cho le US te cho abol thei mong chola ti mai thei o hin hilowai hi chiwa US in zong Russia a kona import abolo thil akicho momong hi ga velo hen atama tama e ama oin hi ta chu Russia hi sanction abol humova izakai akat nova Russia gam sungai cheng khat zong ala lu lo tilen Russia hi cheng khat zonga pi lo ham tile kit di lo chemical hi ta fertilizer hi ta a hi lo waile nuclear industry to a uranium kiti ho zong hi tampi a cho Russia gama kona aji chu Russia gam hu mi chen na dinga a hoi lo wang gam lin ta hin
hi chiwa hu thil ajat pot cho uranium hi ta hi lo le hal itiu ham hi chi fertilizer ho na thai chi ichin teng le aphat na dinga ki the ho hi cho ta bang jong khu low ball ho dinga cho poimo ta hi cho hi cho ho jong hi Russia a ko na ho tampi US in jong a cho tho cho a hi la ma hon jong a cho over a hi wanga mi chunga hi ta chu tariff a ball khum khumo hi India in adi poi nang ho kisim pha phot no vin lang aban le midang kisim pha dingin ngo vin simu vin thu mu vin ki bolding ai ahin la nang hon jong na ki cho wa ke ho sang a ho zo anang hon na na to wa a thaw na cho lo bo a hi in adang cheng na ki cho vin ipi bola tu chunga hi India tariff na bol khumom hi chi hi thei lo ding ai India in wang ke ho hi independent country ka hi win hi zi a chu ke hon tu a hi US Russia European Union Israel global south na jong hi ke hon partnership ka sim no mo ve a hin la hi chiwa hi iti ham khatna force ta ati ding ha na nop lo sa eima phachom na ding vet na India hi to banga force ta na bol wa hi hi chu India in kipom thailo ding hi aji chu hi chi Russia hi adi se na India adinga jong ka partner hoi pe no a hi in India in Jammu and Kashmir chungchanga jong hi UNA support a hi in tu ni chan ge ya Jammu and Kashmir boy na ho len boy na ho gam boy na ho jong hi UNA vel izat ham khat ki polutan tu ni chan ge ya US in khatwei cha jong except ibol pi kha lo hi in ahin la Russia in abula patna eina to sot jingle ama ho ki tho pi na jala India hi chi chan ge ki ge hi in hi chi wa hi US in force ni bol davin ke hon US jong ka the di lo hi US jong ka the di po vi Russia jong thiet na ima ka nei po vi European countries jong kamuda di po vi bon cha a hi India in partnership hoita nei ding hi ka tu mole ka doi khat wa hi ti pa hi India in USA nga hi don but na data hoi ta na pelunin hi ta chu thupon ho ananei khume ti pa chu het theine diwa iga sewa hi in a hi le phan ma sa chu US leader pa Donald Trump in India tariff 25% ahin bol khum zawa chu Pakistan gam sunga hi Pakistan to relation ki same thing agam sunga hi thautam pp kela do ding hi tariff ke bol khum lo ding hi ti a na sei hi lo ham iti mai thewan tu a hi chi to banga Trump in ana sei wa nga chu Pakistan gam sung jong hi tu a hi ama hin tariff 19% ahin bol khum ki ne ti chu Pakistan to hoita ki thu hom dinga thu ana sei zo sa chu tu a hi 19% tariff a bol khum ki chu ipg nam tela ama ho hi PLA China ho to hin ki thu win hi ta chu agam sung wa hi na tong jing we Pakistan in PLA ho na sata in support a bol hi chi a partnership pau hi dal haw hen ti hi ki chu US ton ki gop dingai le chu dal hawin a khoti lo wai le hi thei pun te ti a chu 19% tariff a bol khum ki chu hi chi to bang hi chu Trump hi hi a chu ka sei le nama jiwa hi wanga chu ama hi tuni athu sei pa hi zinga achom hi kit a thai ni le achom khat sei ki hi chi je a hi koiman Trump hi aging chabi se tapoi ti pa hi het theina diule thu dan ho chu hil chet na in bol theu hin tin a hi le tu hin ichen na gamu hin sai kit ta lew han meitei ho Manipur integrity kanbalup kiti holoi MIKL kiti holoi hin thu so ahin bol naw jan hi a press release ahin bol na wa hi EPSA ta wam ti aile alang pi a point poimo ho bo kan sei ding hi in mei te pa wa hi chiwa hi aji la wa hin hi zong le het theina de win a poimo lai bo hin sei de wa hi in hi chiwa hi agang theilam pe na ipu ipa te win gam in a CMPO I gamu hi India to hin Mars in a bolovin tu a hi
Indian government in izol hapma igam ho hi ake I hop pi ding agota vi ti hi ama ho sei na chu NSNIM gam neo khat pi deu KUKI zote gam neo khat pi deu ZUF kiti holoi jalen rong ho chu het de wa hin ni chu ho zong hi gam ke khat pi deu to a mei tei gam neo cha in pi deu hi ta hi Manipur kiti pen hi hop li a hop go no hi tai hi ze a chu a hi THEI le mei tei cha te khang do hi tin pan laki no hi tin tu a hi hoita kisim phat diu 24 January a MLA MP Jose Minister Jose hin ko khoma kangla a ki ha sil na nei sa korongan ba het de hin arambai langa leader pa cho hi chi korongan ban hi chi to bang abol the ya hi le tu a hi ama hi meitei ho dinga hi president a koi diu meitei gam hi atum be a India akuna la do phara hi tai ti a jong ki hi chewa hi ahin phong do vi ti ahin hi chi adi ta hi jo ama ho lungial ta chu hi chi chu tu a KCP KYKL Pripak EPPPLA ti UNLF ti hol njong atu mule atoi penu chu ipiham tele meitei gam hi chi hi atum be a India akuna la do a to NSN ho ki phin na banga ho separate country sim ding ti hi ama ho to gon hi chu tu a hi mo a e ho to iga ki boy vaile Indian government support dana wanga chu Indian government la ngol hi lo hi ama hon la het ting tengu hi za chu e ho langa hi pangdeu dana umu a hi wanga chu e ho langa pangham til pang hi di lo chu Indian government in zong a gam chu a hu theine ding a bit theine ding a chu pan ala hi boweti pa het deu chu Indian government e ho langa pangeti a mi khen khat ki hi gaki pumpi izing loi jong ki umki chu hi chu hi lo hi chu ama hon a bolding a ki bolu hi bo chu a hi le hi chiwa hi ama hon mi sagi hendo na a bolovin hi chi dungzu ya hi Manipur hi atuma ki vai pu na ding to go nei phat a hi tai ti a hi leader sagi an hleng do viti a leader khat na a cha hi le prime minister ding a hi president ding chu ga sei zo tai na president na chu korongan ba hi sa ding prime minister a chu promote hi sa ding promote hi chi blow out pa ho na ni chi pa ho a sei nau chu tu a ipitama kiloi khom na meitei lipun na tiu ha hi chi leader pa ho hi chu promote sing ho hi in external affair minister dinga hi RK leisimba sana jauba hi chi pa ho a hi in to maharaja tiu ha ipi tiu ha hi chi pa ho a hi in abana chu a hi le speaker dinga professor Bimol tu le tu MP pa ho a hi in aban kit na chu defense minister dinga hi ex-CM Biren Dekol pa ho na Biren Singh hu ama hi minister ex-minister pa hi defense minister a koiding asi chu ama hin arambai ho hunom ta control ball thei chu hi ja chu defense minister a koiding ti hi chu finance minister langa hi a hi le L Susindro ama hi a hi in abana chu a hi le MBOC minister dinga hi khuraizam athoba hiat de ha kokomi langa spokesperson pa ho phat chenga KUKI ho war hin phondo khum pa ho hi che pa ho hi in abana chu jut affair hi a hi le sports a jong hiding Robin ta arambai tengola pa ho na hi che pa ho in PRO tu pa ho hi in aban hi che ho cheng hi pan khoma Manipur hi atumbe akibai po dinga hi tai ti a hi ama ho hin to a hi to gon ane so hi chi hi MIKL spokes secretary information and publicity hi chi nongren khomba kiti ha ni che pa hin hi ta chu lekha a hin thein montina hi tu le tu a hi meitei hon atam zo pi hin yes atiu ta chu hi chi support ding aji chu tu a hi chiwa a hlen do si siu ho jong hi ga veleu chun tu chunga KUKI cha te chunga pan hala si hiu cho
Hize achu hiche ho si hi pan khoma atuma Manipur hi India akona la do phara hi tai ti a hi to gon ani vi ti hi chu aban le zania in a seyu hichi Supreme Court in jong agang theilam pe na report hin thot novin ti a hichi tep voice biren sing to say na analik pen chu hichi chung changa hi biren sing en tu a hi all mo lo ta in hichi hi kichai lo ding a hi ta hi aban bana hung ki sei ding a hi ti a hin aji chu hichi hi aman asai ngam na chu epgm til a government jong hi BJP chu ama jong BJP MLA khat hi chu a hi le tu a vai sai ho zo si jong hi BJP chu a hi le hi chewa hi athu di pa chu hin podo o hen lang le BJP Biren Singh keu hi lovin BJP pumpi amin si na ding I chan ham khana cho ta jong hi Rahul Gandhi in nasata Modi Amit Shah ho hi a bol cha jing chu hi chi su Lok Sabha Parliament a hi ke ho na ho a hi a bol jing hi a hi le hi chi chung changa jong hi Rahul Gandhi in I chan ham khana sei thei a hung nei thei chu hi ja a chu ama hon jong hi chi a sel yang chu a hi wanga chu tu a hi ho hi ki pil deu han lang ki ching thei deu han lang Congress ki support deu han lang ki bol han lang hi le chun I chan ham khana wang machal mai thei a hi ti pa hi iga he theine de wa ilungel wa ke hon theine de nga chu iga se wa hi in a hin la hi chi hi BJP government pan na zala chu akha thei chana akha jingwa hi ti pa hi he theine de wa in se wa hi in a hi le tu hin ka chana ga ho chung chang ho ga sei kil han ka chana ga ho hin tu a jong hi pan ala jingo ilam pi wa kha naw hi haptani hung wal jing jeng hi ta chu a hi wa ngai tu ni chan ge a hi tang lo helin a dinguvin pan ala jinguvin aban bana hi a in so na hi akil hang ve ti chu hi cha akil hang na wa jong hi sumtam PPNS an ten a pi ve ti chu aji chu hi chilai mun ho hi he theine di wa chu NSN ho hat na hi talo chu ama hon tha nei lo chu tha nei lo hi za hi chiwa hi ZUF kiti holoi chu amin ho hi kitchen ta sei do a hi la a boy ji na hi cha so a boy lo na dinga ga sei hi tin ka bui lang ho zo hin hi chi a control hi cho ama ho lang NSN lo lang ho zo hin a control hi cho hi chi control na no ya hi za a hi wanga tu chunga hi mi pi ho hi NSN hon a hin lep ki no wa suma pi wa hi ta chu hi chalai mun na pan de wa hi ta hi pan na la de wa hi ti aji chu ama hon Foothills naga organization mina a hin bol wa pan a hin la ole NSN thanei na khatna hung lut phana so politics a hin bol ki no wa ama ho lut theine dinga hi suma pi ki no wa adin sa wa tu a jong hi thu ki za to ba a hi le khatlang ho sanga hi NSN ho hin gam a hin ki evin na sipai ho jong hi aban bana hung ki to lut novin mi pi hon masanga ana to sot lo ho loi jong chun tu a hi KUKI ho zala hi a to sot novi ti ho jong hi mu hi chu hi chi jong hi chil ha jing na lai chu Manipur government in het pi hen ti a ki phin na ananei ne ya jong chu Manipur government in hi chi ban bol pau la do ovin ti a thu pi zo ta ai wanga ala do de lo chu ipg nam tele anung langa a backbone pa chun a hin sot na suma pi jing je wa chu hi chiwani hlumhluma ga towa na ni hlumhluma to sanga chu chiwani hlumhluma towa sang ni sang thum kila le ki tong zo chula hi ja chu tu ni chan ge ya hi amao hin tang lo hela pan ala jing ovi ti pa hi het thim na diwa in se wa hi in chule hi chi keu hi lovin amun muna tu a hi milong hoi a ki ho to vin Burma langa jong hi training ding in asol lovin nasata a training a bol lovin amina chu Burma gamsunga naga ho hu do na dinga training bola kipi a hi wanga ami hing ho hi ivet na hi le alang pi a hi chilang side na kachana ga milong ho hi atamu vi ti aji chu Burma gam sungai tu le tu a hi gal zo koi lut jong le koi machan check ki bol bi talos
chilai mi ke hi khuchlai mi ke hi ati jong le hi thei chu hi chi dung zu ya chu tu a hi amao hin pan alawin amun a hi bets izat nam khat jong hi achai ta vi ti ho jong hi ki he chu a hi le hi che ho hi junta to ki tho a hi ze a chu amao free ta chat thei ki nu hi chi ba na chu hi chilai muna gal sat ding ham ti le hi lo tu a hi amao hin Manipur gam sunga hi I to banga to gon a hi nei diu ham arambai tengol hon thu anasona wa chu next target is Kachanaga all the Kachanaga ti hi so hi chi je ajong hi ki gengo ham a hi lo le tu a hi chi wa KUKI sa te to gam ki chu na dinga to gon anei pa wa hi ki gengo ham ti jong hi he the lo so aji so ama ho ki phin na hi chi wa FNCC in atosot na athu sei pa ve leu chun German Tiger Road ti chu German le Tiger Road je a ki phinu hi a hi le hi chi ho ki sumang ta chula amin ho jong ki thai mang ta song ho jong ki la do pi ta lung dam na diwa hi pole ti a ki bol ta lung kim de lo a hi le anoya khat a sei ki nu chu a hi le hi chi wa hi ama hoin kem SOO kem ho naga gama sa we ti hi naga gama ki sa nam lo chula kangpo pi a hi lo wa hi le Churchanpur na hi cho a hi KUKI dominated area chula hi cho a chu ki sim bo chula a hi lo wai le tingno pala ki sim chula to a hi hon Tamenglong a hi lo wai le Ukhur district nga ki sim lo hel chu ho gama ki sim chu mi tampin jong koison aphat chenga nin dong ubin ho SOO kem ho hi milong ho gama ki koina kha amti khalo chu ho district sunga ki koi bo chu hi chu government in a phalo chu to ho district hi jong le mei te to ki nai dinga bon phalo chu hoila ya chu naga territory a hon iga koi thei diu hon jo ho jong mingol ki lo hi chewa chu ki koi lo hi ti pa hi het diu a hi wanga moin azat zat na hi ta chu a sei wa poppy plantation ama ho njong a bol chu la ho gam si a poppy ki tu hi lo chu hi chi a ki sei la avel vela ki sei ji na ho hi Christian cha te hi ve ti ben hi chi ho I bol ji ta wa to a hi inam pi chan ge a hin to kha thei chu hi je a chu tu a jong hi pilu hi tin nam lam kai a hi in hausa hi in khochaga hi ben hi chi wa sum kamu a kagam kanam ka zat chan pi chan ge a effect thei a hi le ka dal ha ding hi ti pai lunggel ne utin haw hi ti hi chi bol da lew han ko yam min se ding ama hong min se di so ai wanga tu ni chan ge a ho hin na kho ki salo I oi ding bo a hi lo e ma family bo ki ve cho I gamina ma ding ki ngai na thei nai lo cho phat khat le hi che wa na sum lo ho chu man lo wa hong ki chai ding hi ti pa jong ne het ngai cho pathian lung dei ka bol ma sat angai Bible in jong sei cho amasan ati chu amasan I bol deu a sei pa chu I bol lo ngai chu adang jo si chun hong ki pi be ding hi ti chu la ama lung de I bol po vai le adang cheng chu I piam I da yu I ngai chan ho chu in pi deu chu tu ni ka ni bol jeng wa drug sai ki pe yu vai le I cha I naw ho jo si hong ki chai deu gen theina I chanam khana in to deu ai wanga pathian lung de chu I piam ti hol ma salew han SA hin mu teng le naw na cha tunia na to na ding hello pa chu na to na sangta a hin muding sumla pai tampi a hin san theina lampi hi chu inam pin ki ngai to hi ti jong hi I het no ngai chu to a hi chi ho keu hi lova hi chi wa leikham pok pi village authority ki ti holoi na sanin jo village authority na sanin jong nation khat challenge a bol thei ta cho KUKI te iki ichi theilo IKHAH do theilo pau hi po na wal TUNI a koi ham village authority khat mei main NSN ho gadem theiding a hi lo le naga ho meite ho challenge sin bol ngam koi ham koi ma ki lawai KUKI nam sunga a hi wanga TUNI a KUKI nam sunga hi village authority mai in jong hi chito banga challenge a bol theya hi le I chan ge I hi ham equality chu hi chawai do ji hi ja achu ka sei ai
ki got na phata ineu phat a hi tai I hung vai ge kha de hui ki chat au me tu a jong hi ki got na sata neo hi chi to bang ki son pi khat nei lo vin village authority khanin thu a hin sei ngam lo ri chu hi chi to bang village authority khanin thu a hin sei thei ai le chon a gam sungu wa to sot a ki son pi khat au mi ti pa cho he no ngai hi ja chu ku ki chate pillu hitin lim do taw te ti a vela ka sei na pen chu hi chi hi a hi ti jong chu ka ga sei the in tin a hi le tu hin Zomi Council ho press statement anavekit lew han min e noisi na ka e ho ki ka hi to bang press statement iga ki so khum ji pau jong hi a chang le ki bot tel jong le ilung dam lo mai thei Zomi Council hon press statement a hin bol naw jani ni kho a press statement a hin bol naw a hi in alang khana hi e ho nam sung hi vet na hi le tu ni chan ge a hi nge mi tam pin jong ni hin dong ovin ni hin do chu ipiham ti ai le tu ni chan ge a lam kai ho hi election hoi ta a ki bola koima lam kai a poi ti so hi nge ei chi wa hi election iti ki bol ding gal chula gal je a cho election hoi ta a ki bol thei lo mi pin vote khel ding iti a mi pi consultative a ki kowa mi pi lunggel sei khom ding a ki ti lapon mi za thumbon ki khom do zo lo wa hi chi wa chu min thulu na a ki khom do za nen thulu na hin nei zong le anna ki phun kit na lai ke ka ga zaw poi ke ang ka vote na I ma cha khapoi ke thulu na I ma cha khapoi kit te na lai ai le minan kowa na chi lo wai le koi mo ong lam kai hot chun nang chu na ina chu gari a in lo do de hom hilo wa hi tu ni a kagam kan nam ka ngai lu iti wai le e hon jong pan ila u ngai ai hi chi chu kain sei lo nan chu ipgm tele hi chi wa zomi hon a sei naw jong hi zomi council in a sei na hi ga velo chun annual general assembly May 11 2024 resolution number 1 dungzuya chu Zomi Council in reject kana bol saw hi KUKI zo hi reject kana bol saw hi ngichi kana phat sa lo saw hi ti hi chu a hi la tu ni a hi ama hon hi chi wa pan sa a hi Zomi Council hi ka pompovi ti hi chu hi chi wa a sei naw jong hi velo chon athuma kaya aji pau jong hi Hichiwa Zomi Council in to gon anei ho hi ke hon ka dei po ve hoi tai simai le lainat cho ti paimuk road a hi lo le lam ka tu saipui kon hichi ho hi ke ho Zomi inhabitant hichi kaza da hi chu milong hon a sei bon kizada se na tu a Zomi Council hon rong sei kin chu ke ho territory ke ho gam nang ho gam e ho ka ajong hi tai ki sei ki na lai tu ni chan ge a ku kin hi chi ke ho gam a hi in Zomi koima na hung lu thelo di wa hi ti a ki sei na khatam tu ni a Zomi hon hi chi to bang ku ki zo council ho dem na thu sei theu henge alang khat na chu ki ho khom na chu min na ko chula ipi bola na jaw lo ipi bola chu na nop lo le nop lo na chu hoi ta ai sei de wa hi a hi le mi anop lo sa chu ipi bola Zomi Council ho nop lo sa chu KUKI zo jong I phu kit no ham e ho ki ka a hi I se ai le langkhat langa I pan jong le di langkhat langa I pan jong le di thei a hi wanga hi chu alha sap na chu ipi ham tela akini au sa nom po vi ke aluchunga pangi ke aluchanga pangin katin adang cheng hi ka ke nga pang vel kano phat kal ho pha ding ti ngen to bang lunggel hiu chu hi chaba thu se jong hi hoita ana sim tau sa pau he zo sin hoita ana sim lo chun het du ke ho gam kai hi chi hi ke ho area a hi in ke ho thu nei na bein I ma cha na bol thelo di wei tu ni a KUKI cha te KUKI khat in KUKI khat chunga hi chi to bang thupi na ikinei pau hi idal ha de wei hi za ai ka sei chu ma sanga pat na ken jong KUKI zo ka pom lo
aji chu KUKI hi le KUKI a chu thip be a ki di chu ipi bola modified e bol jeng ham KUKI chu hoi ta le han tu ni a hi choi lo dis KUKI tribe sunga tribe ho jong chu ki tup ta mo hi tin pang leo han boy lo dis tu ni a Zomi Council hon a sei naw hi ke ho area a nang hon thu na nei the lo du ke ho het pi lo wa I ma cha na bol the lo di wa hi ti hi chu ai le chiwa Zomi Council lo escort na chi na ho chung chang ho jong hi azat ki sei kit Assam rifle hon agat na chung chang a jong hi a chom lang be a thu I sei kit no chui chiwa social media a hong ki ji ho jong hi ana veleu chun behind the truth ti ho a hian BTT ki ti ven ama ho WhatsApp group hi BTT ho hin a sei naw hi behind the truth a hi na BTT ti chu behind the truth ti chu anung langa thudi ti na to bang cho ei pa wai le ai le nui zat hi na hi wanga sa pa wa cho I ge lai le chon alang khan a cho gil na cho ni jong le behind the truth ki ti hi a thudi sei ham a hi lo le anung langa mi til si ti na ham ki hello ta cho a thu sei pa hi hoi ta na sim leu chon het diu hi chiwa KUKI Zo Council ki ti ho hi tu ni a chu ichi sei phong ding a jong chu za chat hin na bolero kang khat na 37 Assam rifle hon escort a bolovin tu ni pungsom le kimla a chu Zomi Council KUKI Zo Council ho hi Assam rifle hon escort a bolovin bolero kang khat na hi aizol zone dingin lam ka apana akipan do tawi ipi information api ham ke het lo chu ama ho lang hi anatingu vinti na ham a hi lo vai le ipi ki sei na ham wang ke hepo in masanga jong chu KUKI Zo Council hon hi chilang hi nahin ho thailo di wa hi tia ama ho area ana kha na jong chu na Mizoram a kon adil hi a hung wa Delhi apat na lengpui Mizoram airport na hong kinga vai chewa ko na lam ka jot ding chu ana kha na jong chu hi chu ho jong chu thu chi sa hi tain hi jong le tu a jong hi asei naw hi AR hon escort a bolovin hi chi KZC to center force ho akigop theina hi ipiham tu a hi KZC ho hin mi pi zo thlap ma mi pi movement hi paimanga ama ho lungde ya center government to ke tho a center government lungde hi mi pi ho apui seat got hi ti langa thu ki sei cho chewa hi tu ne a hi KZC mi pi hon het deu chu KZC hin KUKI cha te phat chum lo na ding hi angai to poi hi chin het thima hi le hi join na ta san lo dis ai wanga KZC against a na tong a hi lo le KUKI against a na tong ilam kai against a na tong na hi ai le hi cho to bang na ta san dis behind the truth ti ho na behind the truth ipi bola chu behind na mi anung langa ki that dong I tha no mai le direct nga ki mangat to pia bol di chu pasal hi ai le ipi ha manung langa mi ki sei se le anung langa mi ki target le ni chu ai bol lo di hi chi chu WhatsApp ma gal sat ho iti ho chu hi chu ai chu ni chu hon WhatsApp ma gal sat je a chu inam sunga ki to mo nai sang deu yeng chu tu ni a hi azo mi hi han mar hi han ku vai phei hi han a hi lo vai le tha do hi han a hi lo vai le pai te hian sim te hi han a gang te hi zong le I bon cha wa KUKI a hi ti pa hi I po mo ngai su nang tu ni a hi KUKI ka hi poi na ti a phai tol sung zot ni lang kam po pi che go te na hin lo di chu kam po pi a pa na lam ka hin zot te ke hi chi tribe ka hi en KUKI ka hi poi tin lang hung te na hin do po vai le hi chiwa chu I sei di wei KUKI na hi poi ki pom ding hi a hin la hi chi chu zot ngam lo hi la ei ma KUKI sunga boy na ding si ma behind the truth behind the liar na aza chom I sei wa hi ta inam sunga wa boy na I sem lai se wa KUKI cha te khan to lo di wei hi chi wa lam kai chi ho jong hi ga veti ama sapen hi henlin thang vai phei chu try ma sei dinga na vai phei ai le ginza vol zo ama koiham paite na le vai phei paite aban le hi chiwa Richard mar hi chula abana hi lien mate ho jong jaw kit ta so ai le GS gangte hi kit ta
ai le thang zamang zo hi chu ai le chuwa tribe zo sin tribe kiloi khom na zo sin hi chi ka hi vi ti a pom na ne ya tribe leader zo sin pan ala na su tu ni a hi ipi bola mi pi hon aza za ri seva behind the truth, behind the liar, behind the killer aza za ri seva hi chu ai bo lo de wai hi chu je a hi inam sunga ki to mo na hi chu po i ta san je wai mi pi ilung thim si ai lam kai ta san hoi te ka ti no min hi tu ni a ku ki cha te ilam kai ho hi KUKI mi pi KUKI nam pi man thai na dinga vai hin hom au ma hi le pathin ti ta lawa ami pin jong ki mo vet lo dingai ahin la thu chin pa cho heu hitin mi pin ilam kai ta sanui tin to sot pat pat le hen hi chiwa cho ipi in mu wam in mu do lo teng le bol lo hiti hi chi chu hi loven min a thei top su a imi pi a ding inama ding a pan ala lai ta ga ki tho pi ta sanga su boyding to gon inei pau hi gang thelam pe na inga wa pha hi ti hi kanami te ho kain tim nom kinin chule phailyang mol area core committee in gamlenam nunglo thei nading te a pan ahin la na wa he sa na hin bol kin win gang thelam pe na hi chiwa thupi kinei ho hi phailyang mol area a luding ho silwai jang ho a ko na mi khat kamu tangno ma ko na mi khat el molno ma ko na mi khat ke nongda ma ko na mi khat hi cho hi lut tha kit de wa hi ti hi her sa na ho jong a hin bolowe ti chu mo a hi in tu le tu a hi e ho ki vai po dan hi ka ve leu chun mi khat khat nin vai po pha rai ta poi na hi cho jong hi na chang sala ni chiwa ilam kai ho win jong ki phalam sa sa kho khat na mi khat be ti hi chu tunia ilam kai ho ki phalam dan ho jong hi event na hi le mi dang ki got dan le KUKI cha te ki got dan hi i chana ki khit ham hi chiwa ko na jong ki he ai hi je a chu ilai nat diu igam inam ingai lut diu tunia i pan la naw hi ei ho khang keu hi lovin khang son sona jong KUKI cha te khang ahung lung ding khang ho jo si dinga jong phat chum na khat ngai to a pan kila a hi tai ti pa hi ilung gel wa igel ha wa inam igam ngai lut na hi nei thewa kilung to na nei theina divin kanami te ho avelen ka hin tem kinin tu a hi ga sei dinga chu hlang pi hi ibol do to bangwa hi tain hi jong le ikikot dan pau hi masanga sanga igalo hi hungna salek kilom a hi in hi za chu gang thei pe na masanga tu a ilungel ho ingai tamde du ho pau hi ipai manguwa igam inama dinga panta ta I pan phat no hi tai ti hi iga akil che theina hin tin India in US an na don but na chung chang le KUKI cha te ki got dan le midang ho ki got na niau cha iga hil che theina hi chi chan chwa hi in phat jong hong so ta in tuni KUKI news be jo se na chung che ven ka ki pa in na bon cha ven pathen in phat theina bo jing taw hen